Meeting Tabiriba Pumna Mapu, Kurumjari. Isaki Trumayumna, Taramna Okjari. Santokjari Bathorum Asi, Impact TVG, Entertainment News Kiagi Powdam Buzar Liba, Mami Mapao Thoramni. Ngasi, Mami Mapao, Jamaga Humpumatharak Suba episode Asida, Karikara Mapao Sing, Buzar Libagi Habadu, Miam the Tamjagi. Ahan Bada, Sunsil Mega Miss Northeast, Amadi Gatsby Mega Mr. Northeast Ki, Manipur audition Pangtoki Bagi Mapao. Pari Kaithil Nation ba Miss and Mr. Heritage Manipur 2026 ki audition pangthokhi bagi Mapao. Rubaru Mr. Manipur 2026 January gi tarik 19 da pangthoklagani haibagi Mapao. Northeast Theatre Association netagi oroidaba Mangilan haina mingthon ba playout khibagi Mapao. Aroibada Lao Chingmi Tami Song of Unity haina mingthon ba music video album ama release tawkhibagi Mapao. So guys, ngasi ki ahanba Mapao da puzar liba asi Mega Entertainment Guwahati na sinduna pangthok kadariba Sunsil Mega Miss Northeast ki 22nd edition amadi Gatsby Mega Mr. Northeast ki 15th edition gi Manipur gi audition January gi tarik 13 da Kashampatta laiba Baigo Hotel da pangthok khibagi Mapao asi miyam punna miteng taminasi. Sunsil Mega Miss Northeast की 22nd edition amadi Gatsby Mega Mr. Northeast की 15th edition की audition pangthokre Mega Entertainment Guwahati na sinduna pangthokadoriba beauty pageant asigi audition adu Kashampata laiva Hotel Baigo da pangthokivani pageant asigi damak chathakiva audition aduda Manipur dagi nupa amadi nupi contestant taraga manga na saruk yaki loinena sahi asigi Miss Baraki winner amadi ikui dana pangthokadoriba Miss and Mr. Heritage Manipur 2026 ki nupa amadi nupi gi winners singi oinadi beauty pageant asida direct entry gi khudong chaba lairi haina Mega Entertainment Guwahati gi state director Kabita Kaishamna phongdorakli ngasi ekoina pangthok sagadori basi Sunset Mega Miss Northeast 22nd edition and Gatsby Mega Mr. Northeast 15th edition the audition pangthok iba venue sino vai hotel vai go ke sampathok chom na kai da pangthok sabani ko ngasi sida kam koi contestant sing je ki koi gi entry sport se koi Manipuri contestant sing se yamna Mega Entertainment thajabi bai ta aduna 15 contestant thabi ro no ko ki jo ai ko le adu ko ko na kara adu esto ba mapam gi matungina matam gi matungina yengani ko kaya thaga do no di jo makidi still ngasi fixed the oidri finalized the oidri adu ka hanna direct entry leiba amang ani le Miss Barak 2026 and sida upcoming event Miss and Mr. Heritage Manipuri winner ani nupa gi Manipuri gi am akoi gi costume akoi gi attire traditional my sakta iram ko magkasigum ba ma to ba zada ni na sing de suno ko da patta bala me say for example truck kumba sigum ba line de chinchan ka da ba me am na thai ra ga phajani mo khalon de ko to apa ba mi mo ko si This is Babina Chokchong, all the way from Kaching, and I am 25 years young, healthy, and confident. So you're from Kaching, right? What makes you proud of being someone from Kaching? Like, what are the beautiful things that you can show us about Kaching? Hello everyone, my name is Major Chandravishani. I'm 25 years old and I'm a psychology student. A few years back, I was in one of my lowest phases of my life.
Greetings everyone, I am Karishma Brahmacharya, 21 years young from Uripo, currently pursuing my Masters in Education at Manipur University. Display our state like our Manipur in that platform. Sunsil Mega Miss Northeast की 22nd edition amadi Gatsby Mega Mr. Northeast की 15th edition की audition da khalaklaba contestant singi mafamda Mami Mapao की माइकैदगी याफा मांगोल पिजाबगा लोइना state asigi mingchat purakpo orisanu haina thamjari Pari Kaithel Nashinba Miss and Mr. Heritage Manipur 2026 की audition January की तारीख 9 da Khuyathong da laiba Hotel Octavia की auditorium da Nupa amadi nupi contestant kun na saruk yaduna pangthokhibagi mapao ase amuk miyam punna miteng taminasi Pari Kaithel na sinba Miss and Mr. Heritage Manipur 2026 की audition pangthokre audition adu January 9 da Khuyathong da laiba Hotel Octavia की auditorium da pangthokibani audition adu da Manipur की tongan ba mafam singdagi lakpa nupa amadi nupi contestant kun na saruk yaki Miss and Mr. Heritage Manipur campaign ke manung channa state asigi heritage site visit chatkani loinana campaign asigi final round na January 10 ta MU da pangthokani haina Pari Kaithel की proprietor Robinson Ahong Changbam na hairi Sinjariba sigi program sida koina tawjagaduribasi koigi Miss and Mr. Heritage asina selection phangaba winner oiraba koi contestant ani adu koi mega Mr. Miss and Northeast ta koina saruyaba phanggadabani da sigumnaba program asi koina ngasidagi audition hojare asi koi lami patang 10 dagi photo session heritage site hojarani adu 10 ni thoidana campaign toraga koi grooming makhatana chatharaga koi gi main event Manipur University Kanchipur की auditorium hall दा date 17 सिदा पंतो जगदबनी Miss and Mr. Heritage Manipur campaign gi damak khangatlaba contestant singi mafamda Mami Mapao gi maikaidagi yafa pausal pizabaga loinana Mai Paktona Sunsilk Mega Miss Northeast की 22nd edition amadi Gatsby Mega Mr. Northeast की 15th edition da saruk yaba ngambo oibiu haiba pausal pizari Rubaru Mr. Manipur 2026 Rubaru Mr. India National Pageant की State Director su oriba saknairaba fashion designer Arvin Tonjam की luching makhada Chingmairong da laiba Classic Grande की Imperial Hall da January की तारीख 19 da pangthoklagani haibagi mapao asemu miyam punna miteng taminasi Rubaru Mr. Manipur 2026 January 19 Nomaijing numita pangthoklagani hairi Rubaru Mr. Manipur 2026 asi Rubaru Mr. India National Pageant asigi State Director su oiriba saknairaba fashion designer Arvin Tonjam gi liching makhada Chingmairong da laiba Classic Grand gi Imperial Hall da pangthokadabani Rubaru Mr. Manipur 2026 ki winner asina Rubaru Mr. India da Manipur represent tawduna saruk yagadawribani Rubaru Mr. Manipur 2026 Mai Pak na pangthoktuna Rubaru Mr. India 2026 ta Manipur represent tawduna Mai Pak po oresanu haiba wafam Mami Mapao gi maikaidagi thamjari Matang swaida yamna tenba break amtang lawjage khonglayang na hanjarake Impact TV bu miteng taduna leibiu Ay mahapapi ya mi masak kangdam saradana noi ponmak ising manung sida pulap namjilura ha pulap namjiluro ibungo yaimani da sidia Mahabharat की वारी परिंदगी मियामना ऑडियो कैसेट ओइना थोइना हेना ताना खरबा इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल ना पुदुना लाक्चरी जगत असिना कुंती मतिक मगुन खंगननबा थोइना सिनबा ओइबा ताई अरे पोट हापको आइबा युमुगी
bai kadu tajarabani na imungduna leramba porchai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaramde palibango Himna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba uirigaba pumnamak mitmang the tamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani. Na pageant baching kuba mase Priti matai mai be magitakta sai thokjage. Yengo nangi namang da bhagavan putigom pambi gi masakoi na leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti Soidanamak miyang tabiyo Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring. Welcome back. Adom na miteng tabiriba si Impact TV da sandok jariba Mami Mapao gi jamaga humpumatharak suba episode ni. Break ki matungda puzarikliba Mapao asina India lenga ki Ministry of Culture gi makada Senjam Nimaina direction piba Northeastern Theatre Association netagi oroidaba mangilan haina mingthonba play January gi tarik 16 da Imphal gi Jawaharlal Nehru Dance Academy gi auditorium da utkibagi Mapao ase mo myam punna miteng taminasi. Hangang da laiba Northeastern Theatre Association netagi oiroidaba manglangi haina mingthonba play utkre India lenga ki Ministry of Culture gi makhada Senjam Nimaina direction piba play adu Imphal ki Jawaharlal Nehru Dance Academy gi auditorium da January 16 da utkibani Thauram adu da saru yakiba singna theatre chawkhatnabagi matangda wafam kaya phongdoknaki Thauram adu da lamlai gi MLA Khongbantabam Ibomcha Manipur University of Culture ki Assistant Professor Dr. Mangkhong Mani Mongchaba Icham ki Advisor Nongthombam Rajendrona Sarukyaki Leli pali ko khuding ko nang ililani hai kayo tawi ko siya minam matak mafia sina Tuhan nama koi popi thap. Drugs pun. Tuhan melibat mesin kahai di kecil. Meski di, orang itu memanggil ni. Northeastern Theatre Association netagi oroidaba mangilan hariba play asi makatana award kaya fangbangamba play amu oibiu haina Mami Mapao gi maikei dagi thamjai. Aroibada puzarikliba Mapao asina Yawal Studio na puthokpa Lau Chingmitami Song of Unity haina mingthonba music video album ama January gi tarik 15 da kakwada laiba Kamek Cinema da release tawkhibagi Mapao asimu myam punna miteng taminasi. Lau Chingmitami Song of Unity haina mingthonba Manipuri music video album release tawkhre Yawal Studio na puthokpa Manipuri music video album asi kakwada laiba Kamek Cinema da release tawkhibani music video album release tawbagi thauram aduda Film Forum Manipur gi chairman KS Kuleshwar Manipur University of Culture gi assistant professor Dr. Mangkhong Mani Mongchaba sangairaba filmmaker writer amadi director Ningthauza Lancha music director Gurumayum Hemchandra Sarma sangairaba filmmaker Romi Mitei social scientist Dr. Danavir Laishram amukok ki president SM Jalalna Sarulaki ngasi si aikogi yamna laibok phama numit amani aina lowi aina ngasi thamjagadori si artist community gi maiki dagi mohut chilaga ai thamjaningi aikoi artist sina tori si irei paksi gi damuktani aikoi the nationalism gi amaduga akoi patriotism gi sense si akoi da yong yawena aidi adumna lojai ai samang adong gi maiki du da yamna section na uzaba amadi lojaba misak amani ngasi mak release toriba music video album Lau Singmitami haibasi yamna changkhonba aduga ngasigi oiriba phibam masida tangai phadana masi akoina yamna maru oina lowdaba yadaba amakhakne haina ai thamjage hojiksi Manipur si kairira natraga Manipur si tasilibra khomdoibra khaidoibra khangde idea of Manipur haidana leiribase hariba idea of Manipur sigi fajana understanding toba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯥꯐꯣꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗු ꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎꯈꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯑꯩ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯀꯩ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯇꯤꯅꯥ ꯀꯣꯝꯃꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯩ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯄꯤ ꯔꯣꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯗꯥꯁꯤꯂꯩꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯃꯨ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯝꯖꯕꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯂꯥꯎ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦ Lao Chingmi Tami Song of Unity haina mingthonba music video album asina lamdam asi tangdu leitaba hanjan hanbada chauna mateng ama oiragani haibagi thazaba Mami Mapao gi maikaidagi thamjai. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba Mapao kaya ga loina na mulak jage. Until then, keep watching Impact TV and yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.